Su ladies here. This should be abrogated or either cannot talk with them never. That the Moina Sweden interfere talk can never more free movement later. More everything they can do, they can haul M16 AK rifle at any moment, at any place. Haibadi yadraba license piba yadraba adu man no machine pai daga tawbani na moina kehalakpa adu ma mayam du leigadabani na haiba sugi kano sing se hana utang masi masi takthokpa mi changi aduga miyam gi apamba taliba sidi fresh mandate ne ba koina talise akoina moida semo hari sisi kaigino da noi di leiri na ngamagari noi semo control to haiba ne ba control to bunga moida bu or na moida so onjela ka do na akoina fresh mandate ama huzik se tangai fadana changi not necessarily dependent to the koi central government sida yang kanna koi depend to dana hai tare aduna adai ge aina depend to dana hai bagi atrdi moina koi ge ngakpi gani khot kaina kaino to buse thaja walaga koi ge main agenda di abrogate shoe and held a press election and elect new people to govern the new government in Manipur. Haiba wafam chine ba pamise na MLA singsu pawa hoji hingbiri ba pangali lai jadraba thabuk soi jadraba hai tare MLA sing na su khangbi gadaba si taliba demand si makhoi gi keno makhoi gi ekta government sema kanda makhoi ojana bagi damakta makhoi gi amuk hanna power chanana bagi damakta tanbamte hoji lai ba khara sida akhoi gi moi gi keno sida moi gi kanana ba hekta moi thoga tholokpasi sinate mayana pamidi mayumdagi miyambu luchingaga thola akanda governor gi keno da akhoi gi Manipur gi issue loisaluina koigi santa hoi adagi leiribak ate mayam sina lauribasigi moina mamang tharaga chatlo koi matung injaraki haba potu neba madugi potu da adune ba mayam gi apamade asingbadi sembiu revoke to view kaina haijarambadi yai aduna tabada koi masi chatnaba yaroidaba miyam da minamba haidi miyam bu thajahannaba honaba adugumbagi wafam amada lakpa mali aduna haibiriba keno se India government gi huzik priority amo ina khalam gaduri basi haibadi swap tanabagi ni ko fast saving kanoda Manipur gi lerisi ethnic class haibatare amorom de usi kuki meitei ani si changna ba yana da bani na masi gi si reconcile tawbagi tawrokpa ngamakpagi tanja ama yore na khalakanda reconcile haina tawraga adusu amuk ngasai moi BJP gi strategy the election strategy su soidana ba matang ju BJP kana ba adum basu khar khalam bi ai ko adu kari gi no bdo hujiksi hana leinaramba enmity sing do enmity between maintain cookie do ngarang de gi ngasi de gi khoi gi apun makhola ma cookie nupi amaga khoi maitai nupi amaga crew member si matamda ani maktu gi khoi pen daba maitai marak tagi su cookie marak tagi su ani maktu gi yamna nungsiba nungai taba audi haidi moidi pullaga thabak amata da tawnaga nungsinana leraga thwai ka gi akhoi gi nungsiba minungsi cookie dagi su maitai dagi su mar dagi su thanga leiriba jati khudimak tagi apunba condolence message ka pinarakpa minungsi pinarakpa sigumba si khara haura abanina adagi punjanba khoi reconcile tawba yabagi area khara leirabra at the meantime adugi mamangda sugi keno singa Guwahati de wari sanaba matamdu da makhoi da khara apprehension lerise mapandagi lakpa khoi khulai paiba singsina hana leramba su singsidagi khoi superset tawraga da makhoi na ngamupagi pot ama lakpa adugi area duda adaida khanara kanda masigi ko root cause to khanga abanina adu saida hana loisalakanda khoi BJP gi face saving se tawrasi haibagi wakhalwan ama center na khalambadi ai adu Manipur da anobu government popular government ama talib sidi MLA sing sina magi vote bank saganaba magi mafam du amuk hanna kaidanaba hanjalaknabagi adumagi wakhalwan ama da khoi gi sagatpani haibo haiki adumapu yam anauba paw ama khakna hojiksi leiriba kuki amadi maitegi conflict asi chahi ani hena loisilapa ngamdana ngasi su leiri masigi chairak asida ekoi popular government ama semjarage haibagi demand leirabasu hojik center na thamlibagi yamna makhoi priority di ekoi popular government ama semanate hojik leiba conflict asida maitai amadi kuki anisi yasinaba ama puraga ekoi reconcile tawbagi adugumba hana thamlaba matungda ekoi popular government ama sembagi warol BJP gi
ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯊꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯩꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯉꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯊꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯆꯦꯜꯂꯤꯅꯦꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯆꯣꯞꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯁꯥꯡꯗꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ PTIꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯗ MLA 94ꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯝꯃꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ BJPꯒꯤꯁꯤ ꯁꯣꯏꯔꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯑꯗꯨꯝꯕꯩ ꯃꯔꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯠ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯠ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯑꯟꯇꯤꯅ ꯂꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯔꯤꯚꯣꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 63ꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯟꯕꯤꯕꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 363ꯒꯤꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ MLAꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯤꯚꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯔꯤꯚꯣꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯄꯟꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ 64ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯤꯗꯔꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯤꯗꯔꯗꯨꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯞꯇꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯤꯗꯔꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯃꯈꯥꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚꯣꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯠ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯦꯝ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯃꯛꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ MLAꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 94 ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ 94ꯗꯨ ꯄꯨꯟꯖꯅꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯍꯣꯠ ꯑꯕꯥꯎꯠ 10 कुकी जो MLA कुकी जोगी MLA तरासे याउदना मोय 94 गवर्नमेंट सेमगे गवर्नमेंट सेमे हाय तारगदी कुकी जोगी MLA सिंदुसु मोय स्टिल मोय सर्वाइव एनिमेटेड सस्पेंशन द लेरिएबा मोय टर्मिनेट तौद्री मोय कैमत डिस्क्वालिफाइड तौद्री कैम तौद्रीएबा मोयसु स्टिल हैव द पावर नेबा अदना मोय याउदना मणिपुर की गवर्नमेंट अमा सेम मतमदा इट सेज दैट मणिपुर हैज बीन बाइफरकेटेड नेबा को मणिपुर से अनि थोंग थुगाइरगनी हाइबगी पोट अमा खक कइनो मोय कोई सेम दोरिबा ममांगी लेखिबा डबल इंजन की गवर्नमेंट दुगी जामना कनग्रबा अदुगुबा पावरफुल ओइग्रबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह मागी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ना माना तौबा ngамददना कोइसी बफर जोन का हाइजनदना इंडिया मनुंग द बफर जोन का थमजनदना हाइदि कंट्री मगी उंग द बफर जोन कंट्री मगी मरक थमगदबा बफर जोन हाइबा लैंग्वेज से टर्मिनोलॉजी से कमाइन तौगेदा कैनो द स्टेट अमदा इंडिया मनुंग द सिजनराबा अदुमाइन तौदना ngамगिद पोचे करंबा चीफ मिनिस्टर मोइना लीडर खल विदाउट द कनो अखोगी मोइ तरासे याउद्रिङेदा मोइ तरासे अयाब याउदना करम चीफ मिनिस्टर खल पुनदोरिनोबा
हाइदी आइडिया मनी अखोइना पॉपुलर गवर्नमेंट तालिसि करिगिनो मणिपुर कलु हाइबो नत्रो मणिपुर कंदो रिपोर्ट सिदा अखोइना मोइदा पॉपुलर गवर्नमेंट सेमु नोइ लेना हाइसिदि कइनो मोइदी खुइदगी वोट कागिबगी मियांगी असावबदो करिगिनो दो पॉपुलर गवर्नमेंट फेल होरे तदगी कनो प्रेसिडेंट रूल फेल होरे प्रेसिडेंट रूल फेल होरबा मतमदा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की अदम थागरबा पेसुदा ओजारा बिसु योबिरी अदुगी रेमिडियल मेजर करीना महुत सिंगनी है पार्ट में याउदे है अमत पेज में थेंगदेबा अदुना ताकपदी मियांग इहो लाओ हाइबदी मियांग की अपरोर अमा लाकांदा मियांग दुना फुगला कांदा अखोई सिदैसिदा अनोबा अखोई कॉन्स्टिट्यूशन जु फजना चनहन बंगंबा निंगतंबा मणिपुर अमा ओइना निंगतंबा मणिपुर इनसाइड इंडिया इंडिया दा लेरिबा दे स्टेट सिंगना निंगतमिबा दुमाइना मणिपुर सु इंडिया की स्टेट अमा ओइना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सिंग मपुंग फाना फंगबा स्टेट अमा ओहेनबगी नमक्ता मियांग की इहो अमा लाकदोरे नोइदी अखोइना खनग्रबनी नोइ हुजिक सस्पेंशन लेरिनी नोइदी बहुत कारगा लेगिबनिना नोइना अखोइगी लुचिंगो अदु नोइना गवर्नमेंट सेमगा अखोइ सेमो हाइबनि मसिदी असावबगी खोलावनेबा नॉट नेसेसरीली मोइना सेमदबा यादे हाइबसु कयसु लेतेबा हुजिक प्रोसीजरल इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर इकोनॉमी जे लिसांग सिंग येंगबा मतमददी मखोइना हुजिक भावबदा मोइ लीडर लेतबा अदगी एनिमेटेड सस्पेंशन से रिवोक तौदबा अदुना मरम ओरगा मोइना सरकार क्लेम तौबगी राइट से आइदी मसी होय सेंबियु रिवोक तौबियु काइना हाइजरमबदी याय अदु नतबदा अखोइ मसी चतनबा यारोइदबा मियामदा मिनम्बा हाइदी मियामबु थाजहनबा होनबा अदुगुंबगी वाफम अमदा लाकपा माले अदुना हाइबेरिबा केनोसे इंडिया गवर्नमेंट की हुजिक प्रायोरिटी खलमगदुरीबसी हाइबदी सोप्तनबगिनिको फेस सेविंग कनोदा मणिपुर की लेरिसी इट्सनी क्लास हाइब तारे अमरोमदे हुजिक कुकी मैतै अनिसी चंगनबा यानदबनिना मसिगी सि रिकॉन्साइल तौबगी तौरक्पा ngमक्पगी तंजा अमा यौरे ने खलकान रिकॉन्साइल हाइना तौरगा अदुसु अमुक ngasai मोई बीजेपी की स्ट्रेटेजी द इलेक्शन स्ट्रेटेजी सु सोइदनबा मतंग जु बीजेपी कानबा अदुमसु खर खलम बि याइको अदु करिगिनो बदो हुजिकसी हाना लेनरंबा एनिमिटी सिंगदो एनिमिटी बिटवीन मेटेन कुकी दो ngarang दगिदी ngasi दगिदी अखोइगी अपुन खुलामा कुकी नुपी अमगा अखोइगी मैतै नुपी अमगा क्रू मेंबर सिम तमदा अनिमक्तुगी अखोइ पेंदबा मैतै मरक्तगिसु कुकी मरक्तगिसु अनिमक्तुगी यामना नुंसीबा नुंगाइतबा अदगी हाइदी मोइदि पुल्लगा थबक अमतदा तमनगा नुंसिनना लेरगा थवाइ कागिबा अखोइगी नुंसीबा मिनुंसी कुकी दगिसु मैतै दगिसु मार दगिसु थंगा लेरिबा जाति खुदिमक्तगी अपुनबा कंडोलेंस मैसेज का पिनरपा मिनुंसी पिनरपा सिगुंबसी खरखर हौरअबनिना अदगी पुंजनबा अखोइ रिकॉन्साइल तौबा याबगी एरिया खरा लेरब्रा एट द मीन टाइम अदुगी ममांगदा सुगी कनोसिंगा गुवाहाटी द वारी सानबा मतमदुदा मखोइदा खरा एप्रिहेंशन लरिसे मपानदगी लाकपा अखोइ खुलाई पाइबा सिंगसिना हाना लेरंबा सु सिंगसिदगी अखोइ सुपरसेट तौरागा मखोइना ngमपगी पोट अमा लाकपा अदुगी एरिया दुदा अदाइदा खनारा कांदा मसिगी को रूट कोस तो खंगा अबनिना अदु साइदा हाना लोइसलकांदा अखोइ बीजेपी की फेस सेविंग से तौरसी हाइबगी वखलवन अमा सेंटर न खलमबदी याय अदु मणिपुर दा अनोब गवर्नमेंट पॉपुलर गवर्नमेंट अमा तालिसिदी एमएलए सिंगसिना मागी वोट बैंक सागनबा मागी मफम दु अमुक हन्ना काइदनबा हंजलकनबगी अदुमगी वखलवन अमदा अखोइ सागतपनी हाइबा वफलुंचे आई आम राउंड की ओइना थमजगे ओके थागतचरी उजारिक जबोइने उजारिंग कु दलाकचगे उजारिंग कु अखोइगी सस्पेंडेड एनिमेशन सी था तरुक अखोइ ऑगस्ट सिदा रिवोक ता होगदना दुम प्रेसिडेंट रूल से दुम चथदना लाइखराबा मसेदा अखोइ पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबा ngamho द्रबा अदुगा नाकल अमरोम द मसे रिवोक तौरकांदा अखोइ पॉपुलर गवर्नमेंट अमा अमु सेमबा ngamlaba अदुगा ngasagi revoke to banga mokdana dum president rule se thamaga 2027 si da election si tawre masida hojik lai riba conflict solution da bagi achoba issue si duma lai chahi ani hensele adubu ozaring ku gi speculation da ozaring ku na sum ngasai yeng point of view da hariba si koi august sibo ki manung da koi gi अखोइना क्लेम तहौद्रगदी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेम ngam gani habagi thaja balai bibra natragana maduda
government ama seme haragasu leiba conflict sigi waroisin ama purakpa ngamgani habgi thajaba leibra aduga laitadana dum president rule sila e haragasu 2027 sida anaw lengak ama la e haina khalaba matamduda leiba conflict asigi waroisin purakpa ngamgani habgi ngamgadra natraga ngamoidra habgi thajabase ozarinku kamaini yengbe ozarinku motade President rule gi khoye thambasi tha truk ne ko thambadu se adubu anoba khoye nauna kana torok padagi masi chahi om bok sang dabe chahi om bok sang dara ka da chahi om gi manung de election to gudabne election to wasida karigumba election commission of India na election to bugi matam chati habagi niyom ama tharak taragadi another 6 months amaga madagi preparation lokat pagi aibi adum to bi habadi 3 years and 6 months pokte dum lo ya tare 3 years and 6 months da akoigi kano se akoigi Manipur gi saklon ji akoina pam yu pot to por kadra natragana se thatruk sida handaki agast te hodurim ni ko idai sida amuk parliament na akhoi si akhoi je review toroga akhoi je amuk anna extend tore president rule se adu makhata na proclamation se approve tore han hai bugi podam laktar dir masanam sangdagi taamne aduna assembly suspend toba haibasida assembly du the pham mi akhoi MLA sing do adu su suspension gi part moi powerless ne moi su suspend ga chap mane ko assembly da lawgada moi tawgada thabuk sing do amta tawba ya roi hai bugi niyom niti ne aduna hojik aina yamna chingnajaba amale hojik sida president rule si adum makha chathanabagi pot wafam di ngasai digi koisandan su haire dewa sai aina gi mot di masi makha chakni chathaning bagi pot yam male haibadi akoi the governor si kano ani hum lerame ko ani lerame ko ani sim matung da live Ajay Kumar Bala si kamai tawgeta ma si 2024 gi August ta khoi ma se kano to bane ba thabak tagi patha bane ba ma se ko ma gi achievement je kyam yam sathi gi da kyam sathi ba no da Kashmir sigi port whole security arrangement adagi ma gi policy Kashmir kamaina 370 kamaina appropriate to wani hamna chingba policies da yam man correct role loramba adagi pandemic ki matam da su aphabani ko adu de amagi kano mayam ko total shutdown ga to se magi suggestion ga loramba mayam loramba ba aduga magi khwadi chawba role am khak su kari oige da ko gi Assam gi Bodoland gi territorial council se masida sit masing hengat hanba adagi mo gi power state within state ki structure da thamba ngamba adumba adumaina thanamba adu yam haiba adumba keno amani haitare ma se bureaucrat semane ada magi keno si yengba matamda Kashmir problem solve to ki Assam gi Bodoland solve to ki na koina harong ngai ke lige ba Manipur su solve to matamda ba forget torga solve to na bagi plan ama leira magadi magi experience ni aduga ma 2024 de hek tok paga ma se adugi tok tringa gi mamangda Manipur gi CAB gi akoi issue lakhibada adagi plus Manipur gi crisis me ama lei ko adagi Manipur gi hujujik thoiba akoi gi issue se sida yam sathina mana ne ba men oina yengselamim se home ministry dagi secretary oina aduna yengselamaga ma loi khangabani khangaga lakana sida tawu matamda 3.5 months su matamda Govt abida Manipur lotho haibagi Manipur thabe yaro haibagi phibam lai lai grabani ada terrorist singi kano terrorist haibatare terror create to sindu terrorist ne makoi matakta hujibokta crackdown amta tawde adubu civil society oina leirambadagi asawbadagi Manipur kandaba yade na mayam ama cultural body oina leijarambadagi tholokpa mayam dubudi numai pai ki khot khiba mayam du yeng tapna tapna amamam lokhal kanda phana na bagi pot amakak chatharak pagi mami tai chingna masigi pot si tawde chingdana akoina terrorist ni hariba group sing siga wari sanaraga su review tongna bagi wafum lom daga lakpa aduna taibadi magi intention se karino haibasi loidi loshani irang di loshani tawudabu mana khalisi thugaraga loshan be yagadra haiba khalam gadra haiba gi chingne ba adubu tubi aina masida swai area se puthok ning base governor masamak su akoi hoi akoi se merger tawraga
agreement amagi loina na India da tin gibani agreement akoi gi territorial akoi gi boundary gi akoi gi status se 1833 dagi hauna akoi gi Jiri treaty dagi akoi si international sovereign country amo oina nation amo oina recognize tawgrabni international body na adudagi treaty of Yandabu itself is a treaty within the sovereign country, within two sovereign country, three sovereign country hai tarene ko adu minor like rabina akoi gi political status se international gi arena da akoi si sovereign gi structure leramba adugumba country amane ba hariba country se if in case merge tawre da madu annexation ni natraga yai yaning de forcefully tawbani let's forget about that aduna atopa topic amada naina se adu मागी स्टेटस लेजरंबा स्टेट अमना वर्ल्ड वार मतुंगदा ब्रिटिश की केनोसी लेग्रब थादोक्रब मतुंगदा मर्ज द होरगा मदुगी इंटेक तरिसे इंडियन आर्काइव त लेबदि 8000 स्क्वायर माइल हाइबने अखोगी टेरिटोरी से इंडियन आर्काइव तो यंगबियो लेबदे अदुना हारिबा टेरिटोरियल बाउंड्री से मसीगी मचेत अमा फावबा थुगाइबा यादे हाबसे प्रिंसिपल ऑफ यूटीआई प्रोसीडियर्स ज्यूरी द यावरियबा अदुना मसीगी इंटरनेशनल लॉस की मतुंग इन्ना अखोइना मस्वाई एरिया सिदा मूवमेंट म्याम अमा तो अखोइसे बाइफुगेट तौ तारगदी मदो एरिया दो मूवमेंट तौरोय हाइनिंगाय लेते याम तौरकनेबा अना दे विल गिव ए हेडेक टू द इंडिया गवर्नमेंट अदुना अदुगी पोतु मुन्ना नैनबा सु अदु माली अना स्वाई एरिया दा अखोइना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना इंडिया की लॉबीना यूएन दा सागी कैनो तौबंगमद्रगसु आईसीसी दा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दा को आईसीजे दा हाइतारे चलकांदा मसिगी पोतसी हजि अफ्रीका दा अमेरिका दा मफम कया दा सिगी कैनो गे यूटीआई प्रोसीडियर्स ज्यूरी जिगी मखादा मोगी लम कायबा यारोदबदुगी केस में आम पेंडिंग दे लेरगा तौनरगा लेरिबने मदुना इशू मु ओरिबने इंडिया ना मदुगी इशू दो मणिपुर बसिदा तौरगा थोनबदो मदुदी पाममगदबदी मानदे अदु याब्रा हाइबगी लाइन दि थिरमगदो माले अदुमगना सिगी मरम सिदा खंगबा मी म्याम से आइना खनबदा तम तमना कश्मीर दा हाउस अरेस्ट तौर थमगिबा दुमाइना म्याम से थमजला अकांदा मसी इहोसी नमधर अकांदा बाइफगेट तौरगा लोइसलसी का हाइबगा तौरकदरा हाइबसिगी चिंगनाबा अमदी अदुम पोक्तब नति कइगनोदा इंडिया की इंटरेस्ट से मणिपुर से यामना प्राइड अमा ओइना लौबा याबा कनो से इंडिया की स्टेट से करिगी इंडिया ना मणिपुर से मोगी प्राइड ने लौरिदुसी मरम से करि लेगेबा करिगिनो हाइबदा इंडिया इज द मणिपुर से अखोगी साउथ एशियन कंट्रीज की मनुंगदा इलेक्शन तौरगा डेमोक्रेटिकली इलेक्शन तौरगा गवर्नमेंट फॉर्म तौगिबा अहमबा इजराइल नेशन नेबा सिगुम्बा स्टेट अमसी इंडिया द मर्ज तौग्रे हैबदा इंडिया की प्राइड ओगदवनेबा इंडिया सु we have a state which held the democratically elected government for the second time in Southeast Asia na hairaga pride to tawya potse adugi pride myam do loina thugara kanda लेत्रकांदा मणिपुर सिदा मोगी इंटरेस्ट से एगिस एशिया सिदा कोई मल्टी मिलियनियर कंपनी सिंग कोई से फॉर एग्जांपल लेरिदना गोदरेज अदगी अदानी नोदानी दे मैम लेरिबा मिलियनियर कोई मल्टीनेशनल कंपनी सिंग कनो सिंग सिना सोम द थाजल लगा एक्सप्लॉइट तोगी पोर्ट अदुने हेने इंटरेस्ट लौरबरा अदुना इन्फ्लुएंस तौरिबरा हाइबदी अखोइदा क्याउ सोबा अखोइदा कनो यूनिटी लेत्रबा अदुदी एनीथिंग दे कैन अखोई मसेन खना ले तारे मोई चंगा तौनिंग तौबदा मोगी एडवांटेज लौरगा दुम लेबगी पोट लेबा अखोई पोट सिदा येंगु पतंजलि की पोट हुजिक साइन तौनगरे पाम ट्री की वफम अदगी चिन अखोई कलादान प्रोजेक्ट से लोसला कांदा चटननबगी पोट लाए अदगी मसिदै सिदा ब्रह्मा मनुंग द रियर आर्ट मिनरल से याम फंगबगी का रिपोर्ट तुम लेरिबा पोट सी कंपनी खर मल्टीनेशनल कंपनी खरगी मपु खरना मसिगी पोची इंडिया दा पुथोंनबगी लंबी थीरी हाइसिगी अदुगी इंफॉर्मेशन बुक लेबा अदुना मणिपुर न पुलगा यूनाइटेड ओइना लेगिबा मतमदा इंडिया दा सोकदबा इंडिया दा सोकपा दा इंडिया इन अ सेंस इंडिया की लेरिबा प्रजा खुदिमक नतेको इंडिया की लेरिबा मल्टीनेशनल कैपिटलिस्ट ग्रुप मल्टीनेशनल कंपनी सिंग लीडर सिंग अदगी पॉलिटिकल पार्टी सिंग दा इन्फ्लुएंस तौबा ngamba सिंग सिगी इंटरेस्ट सोकदा ओइबनिना मोइने इंजल कांदा सि तौहन मानबगी पोट अमसु अदुम यावरेबा Manipur की फ्यूचर से नसागी मियाम ना पीपल गवर्नमेंट फॉर्म तो ऐसे नॉट नेसेसरली लेरी मेलेशन तो फॉर्म तो है बनते हैं रिजाइन योरसेल्फ एमएलए नखो लोई रिजाइन तो अदु फ्रेश मैंडेट अम तौसी पब्लिक मैंडेट अम पिरगा अदु द पिरक फ्रेश अखोइना मसिदै दा कुकी ना तोखाइ तागनी की दोस नते मरमदी कुकी की स्नाउ मरक
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯥꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯕꯨꯡꯖꯥꯒꯤꯟ ꯕꯥꯜꯇꯦꯁꯦ ꯃꯥ ꯃꯁꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ 13ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯦꯕ 19ꯗ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯤꯠ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯥꯛꯆꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ this should be abrogated or either kano tawgadamneba natragadi moina soidana interfere tawrkaneba moidi free movement lere moidi everything they can do they can haul M16 AK rifle at any moment at any place haibadi yadraba license piba yadraba adu man no mising pairaga tawbani na moina kihalakpa adu ma mayam du leigadabani na haiba sugi kano sing se hana utang masi takthokpam bi changi aduga miyamgi apamba talibasidi sidi fresh mandate ne ba koina talise akoina moida semo hari sisi kaigino da noi di lairi na ngamagari noi semo control to haibane ba control to bunga moida bu or na moida so onjela ka do na akoina fresh mandate ama hujik se tangai fadana changi not necessarily dependent to the koi central government sida yam kanna koi depend to dana hai tare aduna adai aina depend to dana haibagi atrdi moina akoi gi ngakpigani khotpigani khot kaina keno tawbuse thajaba walaga akoi gi main agenda di abrogate chu and held a press election and elect new people to govern the new government in Manipur haiba wafam chine ba pamise na MLA singsu pawa hoji hingbiriba Pangali lai jadraba thabak soi jadraba hai tare MLA sing na su khangbi gadaba si taliba demand si makhoi gi keno makhoi gi ekta government sema kanda makhoi ojana bagi damakta makhoi gi amuk hanna power chanana bagi damakta tanbante hoji lai riba khara sida akhoi gi moi gi keno sida moi gi kanana ba hekta moi thoga tholokpasi sinate mayana pamidi mayumdagi miyambu luchingaga thola akanda governor gi kanoda akhoi gi manipur issue lo shluina khoi gi santa hoi adagi leiriba ate ate mayam chuna lauri sigi moina mamang tharaga chatlo khoi matung injera ke haba pot tu neba madugi pot da adune ba mayam gi apam de asing badi adunai sai sida aham listen sagi